Tangan beli kuno ban kle dok kle kuno ban shat ban kle dok kle ready ka pok panaya ngin tap hang le kyu ngin pressure converted to 15 minutes in a normal heat. Ayung lihat kat berbiang. Biar mulut lupa. Dunam nunung ilapan adjust shidit. So, okay, let's press. Kena ingin buat for 10-15 minutes kentah tak biar dan normal heat. Entah chimney pian kan seteng ban kle kalau kodok ada boil batang ni fi kuno ban seteng pian ini benar kamu pian sing buat semenkan ban kle lambak tu kodok kalau ada boil. Mentangan saya nak kena kedok ini bah lalong ready after 15 minutes it's ready to mix. Memang ini baik after 15 minutes kalau lalong kuno baik kalau jam bah kedok dedung du pro terus jam bah dan ini ingredient makan kle pian sing samkan angklek lang makan do ngan order di kan do ngan saklek lang ngan seperti kani di bami nak tu do ba boil bokon so hang ni ya kani mentangin pen kela shet ban bambal kerja so hang ni ngidon kam ban cuat tang pian sing sing dan kaman aibon at angkat penbiang marafi aibon pa sing ka tangno ka shit ay tu runsun kunia di runsun ladapan grind terus ay kat penbiang. So kani mentah kani shit ang niya karang long too oily. So nginat diyan makan blend diyan kanum long too oily. Dan buah gas pentam ya kan ya ka shit makan sudup show bah. Mentah ngan pedi kumnuban le after bengin ada boil ya kena kedua kalau ham pejaan dia ilai kembal 5-10 minutes kalau ham pejaan mentah ngin order untuk ngin untuk small piece ba ngin dok kle ada ngin dok kle lang ba kini gipiat kising macam ken filapan use da katari lu tamang anga use da ka scissor
mentangan penifi kene deka jabing jongka klis niang kene la theum kendian bum to ngin boil le kene kendiat ha gas in boil ha gas malu malah 5-10 minutes makan jam makan i nang tu ya kene dang ladem mas peni guno bangin klelang berkado kini gipiat ising mentang kini kene kado bang akot mene pegi kelaluat katu na outlet ba mentang menurut op dia kene kado mana ap nupiat somken what do you sing after that kene di gitu ba jabing jongka klis niang after boboy ka along kumne ya kene ngin kle lang kane ka do bahkan do bang ba kene di ka style shot ba awakasi way of making say na jabi moro na po tu berapa ini ya so minta add a little bit of salt kanduk shoba entah ini kelelang nih baru kene di kombam jengi kasih kene ikut ka dok kle sniam try kane jingkle kane labiang and I hope you guys like it and please share, like and subscribe. Thank you.